Wega mutegeri kwithwa wina twi agenda ene nteto cia weru thai mwena mutegeri ita meijere ya chukuru na ita maitaja mainge thairo ina mianki minge kumea machukuru na nuntu bwa kurigeria mianki teu kana kukethwa kwina mianki teu kwenda kumenya imbi mtomba kuthithia twina Angelo Gitonga uria kumba gwitirwa gitwira mantu ja mainge jegie mantu ja ibwaga muno ikweja bobwaga hasa na tukiambiria bwana Angelo ni atia chukuru ibati kwethwa che prepared atia kukeja kumera makarika ja mwanki ibobwaga Eston ni twaretie mantu jaja na ibwaga ni untu bokumbeta kainge ni untu kenda tukara tukijara ira no ntondo bonde babu ikujaja menya na kangwate ogeni ali tobeto bara bagucoka cukuru na arua na limo na bo na tuimenyere nikenda tukara uturo bobwaga buti no gwati ndene macukuru ibwaga ni untu bokiuria mbere gintu gya njira ya mbere ya kuimenyera kana kuigitira ni untu bwa miankira yo bakumera kwena mantu jaire mbere itubu ikumenya into bila bila ta mianki tukarigeria mianki yo etekeje na bo jaire itubu ikubanga mibango emiaga ndene ya cukuru nikenda tumba kuria mianki no ntu monki no monga tukajutumira yukeja kugwata jukagwata na njira nthuku ura tumba kujuaria kumba kujumanage kujuaria haraka na bo jatatu itubu kwethirwa twina kithomo ya kumenya uria mianki ekaraga na uria tumba kuchieberia na ugwati bura bumba kujania na mwanki uria jura jo imucore wetu muno kwa gintu kia mbere kirambe mbere kuga gintu kia mbere no mwanga cukuru yonthe itho ina mubango jwa guchieberia ugwati na ria mwanki jumira no twinana ana bonwe in case guketha kwina mwanki babu ikuthithia ata mbere babu ikuma sini ria ina mwanki bachikia ntwara beberete ugwati bwa mwanki bwajaire urio wonere mwanki na bui kwa announce yako na mwanki nikenda antu bangi bomba gutethia kurita bangi kana kuoria bwa mbere bwajatatu itubui gwita utethio bwa zima moto nikenda beja gututethia kuoria no tuibo bena uwezo bwa kuoria mwanki jo munene kwa itubui gwitha twina namba cukuru ya zima moto na re au ne okwena thina era na esto nonto anto bara baingi totora gojana na mbeaja ende ukona muntu ena haraka ya kulingira Gitonga thimo ngurukia kulingira zima moto ya kwena mwangi na ndio na bwana Angelo tantukwena rua kwe chukuru emwe county ya Tharaka Nithi etagwa Kiorani secondary school ne kumbeta kwethwa ena mwangi tukobwego na mwanka andikiba nteto barigerwa gutonya into takeu ikebati kwethwa kio andikiba nteto bati kurigerwa gutonya chukuru kwena into takeu bwa mbere kurigeria andikiba nteto batonya na bande na bona ura kwendelea na bera bange ura kwendelea bo tuntu bo bwaga no nto mbere uandikibwa nteto botuthe kuthoma bwatutethia kumenya no ntonande bompeta kanya ka inkumba kwaria na ntu baba ingi uketha andikibwa nteto bateo kana nyomba cia nteto iteo ntu bakwera kwaria na ntu baba bonthe kwaria nabo kwa ndiku gitendo gikiega gya kurigeria andikibwa nteto batonya inyetha ntije sababu ire itumire no ntu na kumba kwithwa kwina gitumi kingi gira gituterere gira giturigeria batonya lakini nte kuona gitumi kigwatuika andikibwa nteto bakwita ni ntu bomongi jojo umirire kuona ndamenjire thikite kana mugwati yayo mbogo yarareo kana makoza ya chukuru mbogo thoi najo tukarega kweja na nafasi mando jaja umira tutithoma kwa ukaba kiuni gutina sababu ili kwa kuligeria andikibwa nteto batonya na arito babe machukuru ibo bati kuthomithwa gutumira intopia kwaria mwankita fire extinguisher ibwega mbere ndera kujikanya ka no ntundira nafasi eje nditane Meru mbere itubu ikomenya mianki iri class mwanya kwina mianki mithemba mwanya na mithemba ira minene ni mithemba ena class A class B class C and class E sawa class ya mbere class A imwanki jo kawaida jo kwata into bila bibia kawaida makaratasi ndagara mbao into bikaya bya kawaida into natural things mwanki jwa ere kiwango kebiere ne
tugai flammable liquids mwangi jwa jumanagia na into bia mithemba ya petroli magutata gas no gas ya petroleum no twitherwe ke muthemba jwa rujirere mutungi na no twikiri na pressure inene all flammable liquids mwangi jwa iju class kebire mwangi jwa thato class jwa jumanagia na chemicals ya sodium phosphorus ile intolerante na maria ya kemero ya kuuga chemicals mwangi kumania chemical mwangi jwa class ke mwisho class hii ni mwangi jwa leta kwa stima electrical lakini mwangi jwa stima kulingana na teknolojia ile chijirete chia gwekeri stima jakato ambere kuthiria mwangi jwa kinyaji wa kozo stima tujuetage class yengi igategemea imbie kaya etha ni flammable liquid getho gwatithwo mwangi tugatreat mwangi jwa flammable liquid etha ni mdagara kana maratazi ya gwatithwo stima mwangi tugatreat ya ordinary fire tukwerana yage utuma mbuga class hichi ikwetho into bila bibu ikoria mwangi tofauti utomba gweta mwangi jwa petroli wori aroje kwena foam atukunekaira tugaka mulengeti iguru ya mwangi juu na chemical kwena chemical nyingi chira tuthondekaira foam tugakunekera kenda tugita oxygen kiri mwangi jureko kenda jora no mwangi ndakwirira rengi twari nawa ndakwira mwangi ni fuel oxygen na heat indo bibio bitatu bicombine biuma rumuri na nde agirage okeja kulita oxygen yo mwangi ajo kora na ndeni untu bu mwangi jwa maratazi jora gwa na roje mwangi jwa flammable liquids jwa na foam mwangi jwa chemicals jwa nyajuga kuneko na powder na kana foam no to chemicals iria ya sodium mutombo mekira roje kaya nkro ga cause nyamonge nkroke ko ande tubu kumenyera bu na kedra ni electrical tubu kumenya mbia gwatithia mwangi ko ni untu bu anto ibabu ikolitano ang neon kwenda gukwera okethwa ntra ugajaja na ande womba kuyukiro equipment ya goria mwangi okayukirete bu kuoria mwangi juno ugatarisha nyama icha yako nange kugitithia nini gonto ko kuinge twana kwena fire extinguisher che mathingone fire extinguisher yo no yomba kuoria mwangi o jwa class okionde kira kio jotegera kwethero kwena fire extinguisher che mithimba ithatu kawaida twithera che mithemba ithatu ukathoma bwega imwe yandiki water type ingi ire black na nini na ina muromo jo mwali jo mbata ni carbon dioxide yewe ingi ni ukona powder tukwerana na indo bibi tegoro bethe kambuge na arwe na ndo bateka ya kuthugani no nyimbije nyagwa kuomba guthote fire extinguisher ukathugani keri goro mutungi jwa lita kenda jwa water type ni depending na reo kugurira in between chiringi 3 na 5 na yonde kinye yu ingino ndo jo powder na carbon dioxide jure guru utejo guru kitingi mwanya so tinto biena goro makoza kaumba kwenderwa goro no ndo tinye urabu kugitabora kwa ginto kya mbere kiran kwenda kuga na especially machukuru fire extinguisher yoragia mwangi kuringana na kirazi ke mwangi ketha mwangi jwa petroleum ukoria na powder ketha ni mwangi jwa kawaida jwa gwetha maratazi ukoria roji ketha ni mwangi jwa petroleum jwa chemicals ukoria na powder no ntune iri neutral ke no ntune ku chemical ekira roji ukanenia mwangi lakini kirage kia muhimu ni tumenye umenyeri na twena kithomo na ndema koza ya manene cukuru na kiki gatuma mbiguande na werubo nene thai season ira tuli ni season ya kiangazi ya riua ndene county ya Meru na ndi tuli almost kuma yellow orange to red alert no benki kaingia muno no gitumia nki almost everywhere na ndi kaingia sana kwa utubu kuimenyera na kuimenyera kwa mbere ikureko mbere twi county ya Meru cukuru egeta fire service ikariongera fire service ikauga ni kurienda kuritana aritwa ura bombo chieberio gwati bomwanki tugaita nguge utheri kuita kwa aritwa basic skill lakini ugatuika ni ariti nguge
ba institution yewe kwenda batireno tuge expect shukuru ere yake kintu kidogo no tubo alitoto kalita na udhari lakini baba bangino ndo ne alitinguge na ikozi bakwewa bombo tumera na bakaya onye certificate no tubange program ro tukabaria lakini kintu kirango ngona tuthiete mbeca tugushwa ge account tutekwenda mbeca ni tubo kuoria mengi onto batu turi antu ba mogwati kira tukuga nikenda tumba kurita ngugeu na tumba kureta expert baba komba kuritana ba mwe tukare ani onto bangogiriko lakini kiambere Heston kintu kiran kwenda shukuru chionde ithithia chibui goto consult fire service bathithirwe fire safety inspection ndene chukuru tekwetha wikirite extinguisher ndingone chionde yakawa wakite acho maoa ugaikuwa wagetabura nontu kira kina bata nikethira muntu urore au twina antu ndene chukuru eje bombo tumira equipment yeko nontu mwanki jwambairagia antu anini no gitomika fire extinguisher ya kai ukethwa kwi muntu ukare mwanki jukiambiria jwore rwara jwambiriria ndikwerana lakini jwarikia kugwata guko nene no mwanka jureterwo extinguisher utumba gwita mwanki jugwatanire nyumba yonthe ugeria kuoria na extinguisher kanini extinguisher kagethero kare tuge socket ira kwa mwanki ara na nde ne kugwatithia giti kimwe oria mwanki ju na bwana Angelo itonaga zimamoto baya tonaga mataja mainge oketaga ngari ria benayo ngari eu ena roje bageta bakethea roje rotumba kuoria kote ndendo koromba wite kre untugo matoka kwalika wite kona engineer twene yore kamatete patira nene itherwe kamatete roje lakini ina component inge kamatete form ntogwereana kenda yomba kuoria mengi yonthe ere equipped kuoria mengi yonthe teroje yake thutha tukamatete kamyankire mingi ira twethera twete kuoria itherwe ere ordinary okay ere mo ejo mwanki jo class na kwe inya mwanki jo kambiria wonto ta chukuru no me akwe alito baba ije batu twin chamba cha chukuru bakajo kia fire extinguisher eu bete boria mbuka batije form ya mwanki jo na ndikyo tukuga nekyo gya tombuko gindo kembere mwalimu mwene chukuru kana mwalimu ura munene ne chukuru nayo kietagaria ndegwetana mbere ma athitherwe inspection andikirwe report ya device ero imbiabu ku improve either training ya antu bai training womba kuthwa ina interview onde lakini bitu tethia no ntu twa wijo bitumira womba kuthwa wina into ende bionde ibia gintu kimwe na miankire iraikire kumira chukuru weku together laboratory ukethwa utina powder nujera laboratory uya chukuru no kumera chemical fire hazard ko ukae wa device yonde kira kethero kina thina chukuru ira nyingi itarombo tethio bu kwewa that device ana nkwenda kwira atutegeri babo ndo batutegerete service agent county ya Meru ekuthithia inspection o nyetha in business kana chukuru tuli age shilingi 3 ipeabo ke thirikari ukare thirikari shilingi 3 wete na receipt go fire station beta bakeja kuthithia inspection na tugakonengera report na kethira chukuru ni compliant kwa certificate na chukuru yonka kinya biashara kinya ugeaka nyomba lakini kwena manto ja kawaida kira kile turetera thina cha mianki especially mashukuru ya garazi ge gwako kana laboratory gwako wetoko na contract oro waka nyombeu nuo nyango ge gwekira extinguisher yu ya kerekia nguge ekire extinguisher yu weke we biashara akagura mitungi na akagura ejeke au rimwe nekire mutungi jo urajene bo uraja bora muntu mukue abu ikuthungutha kembe atombo kinyira ethe muntu mukue jire so no mwanka urombe a device ne kenda na tena lazima ikwe everywhere tuguthwa twina fire points in known antu ara gukwereka bwega ne kenda muntu wonde ora we chukuru eje kukeja kumera mwanki na ije aria ageta ajukie equipment na nani na beta baritano twa sensitize bakamenya yetu aritana either aritwa kana ndo aritinguge bakamenya no tuga nyetu eta kuritana arito tuteritana arito bonde tukaritana champions baba obagu gweta nchamba tukaritana champions bere mababe na wendi ino to passion babe na wendi na baraba bakumba in assessment class gike na gike nikenda no bonge joko umera samoya class is even easy
no ntu gutinto bibi ngitiga mauku jomba kugwata class-ini na class igithero kina dirisha inene kwa nyote gutio gwati bona ya kitchen kana laboratory kana office. Na bwana Gitonga ikwitha kwena anto baejaga kukaumira mwanki i first aid ko baomba kuonenkerwa part ya uritani bwa kuoria mwanki ni first aid. Nonto first aid nio te kurigita. First aid kuonokia moyo igita ria mbere riro kinyau kwa basic first aid ukaewa nonto mbere kwena into bibingi gwati na mwanki bebe omba kwithirwa gokorito itogi. He was choked by smoke. No with white. Na nde kulingana na watu bora ni bubu gatagemea brother the they ban gai kuragwa but kwena njira ataramu ria tugetwa ni process ya kuritana tukaja turitana basic first aid na ora muntu ro gwatini akona rwara abui kumenyero na second term na nio kwijekene kumaira mianki muno machukuru-ini imbi kiomba kwethwa ke reason ya mianki kugwata machukuru second term mbere impambiririo kwira kwithirwa twina kiangazi na gundu gukwinge gutewete gutina roje iu mbere ikuga akuwe gintu kionde gakira vera bugekeja kugwatwa gekaya sasa na gita ronde ria kwina ite nyingi ria kwareta muno into mianki nyumairaga gundu kwingi nontu ukeja ukarekia muguo kibiriti antu gukurete muguyu ayukora lakini ukeja ujurekia nyakine kienine kana ukajurekia nyakine ri mbithi yukora lakini ukajurekia thai almost ria nyaki onde jakai omi kieni yekugwata na nete September tutioraga gokiumira mianki kambuge okay literally other than component yewe kwethwa kwenda ukiangasi guringana na mandu ya tokerete ndene Meru kana ya kinyirite ndene Meru kana miankira yonde twanoria gutena gitumi specific kingi tiga rira kwina wave ya discipline ya to arito baithagia kwira to gita gurikana mwanga jumwe arito baithitie macukuru ya maingi muno bure utobu wa nidhamu na tutegwa encourage bo nontu rira cukuru ya kana institution ya ethwa twemenyane aciari meakite nontu bwana na yaya ana ibo bageta asara na aciari bageta asara kwa tutekwenda gwitau gutena sababu ingi mpomba kugania gitumi ekugwiki gituma meaki gitabula tiga kwithro kwina ukavu nontu kiu ikireta nyomera nontu na ningi nontu gwetha kwina ndagara nyingi chikwethwa kwe points chemianki kwethwa etigere various places na ala kwe matea kwethirwa na into bingire ya view na ira isi ndande emwe ikauma au ikagwa anto wange kwina nyakinya yukiritwe iruo then no iwati mwanki na kwe relationship ya chiali na alimo bateria kwethwa bena in case kume gento takeu mbere chukuru chionde chiaki gategate gantu we muturio chukuru ukumira mwanki utebu gweta kurigiria services chia ofand eno ntolemwe igweta kinya aturi bakarigiria utethio bwejanwa wou bara bejeta kwejana utethio kethira ni oria bamianki ubae nafasi balita nguge yao no ntutha ingi womba kuga bocherero na bare tonya bakarigiria ntubu na bukareka ukabarigiria mwanki jukanene kana kaire kethira utije kurita ngugina ukarigiria ura wije aritaka bomwe kanya arite mwanka mwisho tucoka tuga arithithio na antu atwethwa atumurigiririe kuthithia kou atori kiraba bui kuthithia mbere ibabu ikoja kweja na otethio gwatuika kureana ana be cukuru eje ibabu ikoja bakamenyero batekeje mimenyero yakwe na gwati kumaira manto amaingi ana bamenyero ni kenda bomba gukarua na arimo na baita nguge yao ya gwitaniria nguge na community aria bakwenda otethio betho bakiumba community na ningi tha chionde community cukuru we mwalimu mwega
nubu ikwithwa Wekarania bwega na andu baba ala cukuru yake na ibwega muno bona Angelo ikweja kwaraniria na batu na gututhomithia bantu jamaingi bwega na ngucokia nkatho nontu bwa kanya gaka na tuketa mbere no ibindi bingi no tuje na nyandi ataramu ba fire service nikenda bomba kuja na mantu jangi yendena nkuruki ibwega muno bona Angelo